ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо муҳимтарин хабару гузоришҳои рӯз барномаи иттилоотии пайғом тақдими шумост. дар ҷалсаи ҳафтавори назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент асосан иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, вазифагузориҳои раиси вилояти Суғд, омодагӣ ба соли нави таҳсил, сазовор истиқбол гирифтани 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, маъракаи навбатии тирамоҳии ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии кишвар ва дигар масъалаҳои муҳим баррасӣ гардида, дар назди масъулин супоришҳои мушаххас гузошта шуд. Гузориши нахустини пайғом дар ҳамин бора. Субҳи санаи 21 августи соли равон дар толори хурди мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ҷаласаи назоратии назди раиси шаҳри Панҷакент баргузор гардид. Нахуст ҳисоботи мудири шӯъбаи умумӣ ва назорати дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент оид ба рафти иҷрои қарорҳову супоришҳо шунида шуда, вобаста ба ин масъала масъулоне ки дар рафти иҷрои супоришҳо бепарвогӣ зоҳир менамоянд, бояд нисбаташон чораҳои зарурӣ андешида шавад, қайд намуд раиси шаҳри Панҷакент. ба роҳбарияти корхонаи давлатии фаръии хоҷагии манзилию коммуналӣ супориш дода шуд, то дар муҳлати муайяншуда ҳар як маҳалла номгузорӣ карда шуда, дар биноҳои баландошона дар роҳи даромади асосӣ пурра қоидаҳои бехатарӣ ва техникӣ риоя карда шавад. Пас аз шунидани гузориши мудири бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандӣ оид ба фаъолияти бахш ва баргузории тӯю маъракаҳо ва риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ, масъулони бахши сабти асноди ҳолатии шаҳрвандӣ, корхонаи фаръии давлатии хоҷагии манзилию коммуналӣ, бахши дин, танзими анъана ва ҷашну маросими миллӣ, бахши кор бо занон ва оила вазифадор карда шуданд то ҷиҳати пешгирии зиёдаравӣ дар тӯю маъракаҳо миёни аҳолӣ корҳои тарғиботиву ташвиқотиро ба роҳ монанд. ҳамзамон раиси шаҳри Панҷакент оиди фаъолияти таваллудхонаи марказии шаҳри Панҷакент ва муносибати табибону ҳамшираҳо бо беморон ва мизоҷон эроди ҷиддии хешро баён намуда, ба роҳбарияти беморхонаи марказӣ супориш дод, то дар таваллудхона муносибатро нисбат ба кормандони ин марказ ба пуррагӣ дигар намоянд. Дар идомаи ҷаласа ҳисоботи директори корхонаи давлатии фаръии обтаъминкунӣ ва канализатсия оид ба фаъолияти корхонаи мазкур шунида шуда, вобаста ба камбудиҳои ҷойдошта раиси шаҳри Панҷакент ба масъулин супоришҳои мушаххас дод. Ҳамчунин раиси шаҳри Панҷакент оиди масъалаҳои зерин: рафти омодагӣ ба соли нави таҳсили 2023-2024, сазовор истиқбол гирифтани 32-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, омодагӣ ба даъвати тирамоҳии ҷавонон барои хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон, насби шиору овезаҳо, тозаву озодани гоҳ доштани кӯчаву хиёбонҳои марказӣ, иҷрои нақшаи андоз ва дигар масъалаҳои муҳим масъулон супориш гирифтанд. ҷалсаи ҳафтавори назоратиро раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ ҷамъбаст намуда, аз масъулони тамоми соҳаҳо даъват ба амал овард вазифа ва супоришҳоро бо дарки баланди масъулият иҷро намоянд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Мулҷон Холов. дар кӯхи фарҳанги шаҳри Панҷакент машварати августии омӯзгорон баргузор гардид ва барои иштирокчиёни ҷамъомад барномаи консертӣ намоиш дода шуд. дар бинои кӯҳи фарҳанг машварати августии омӯзгорон бо иштироки намояндаи раёсати маърифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ва сарварону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ, кормандони шӯъбаи маориф ва дигар алоқамандони соҳа баргузор шуд. қабл аз оғози машварат меҳмонон аз ҳунарҳои дастии омӯзгорон, хонандагон ва коргоҳи дӯзандагӣ ки ба маърази тамошо гузошта буданд дидан намуданд. намояндаи раёсати маорифи вилояти Суғд Бахтиёр Сарҳадов ва раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода рафти ислоҳоти соҳаро дар заминаи қонунҳои марбута, дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат, қарорҳои ҳукумати мамлакат таҳлил намуданд ва дар ин асос
وظیفه‌های سروران مؤسسه‌های تعلیمی و آموزگاران در سال تحصیلی نو معین کرده شد. از جمله یادداشت شد که اصلاحات ساحه معارف در شهر مرحله به مرحله عملی شده، زمینه مادی تکنیکی مؤسسه‌های تعلیمی به تدریج تحکیم می‌یابند و در 2 سال اخیر در شهر و دهات پنجکند 5 بنای نو تعلیمی، صدها صنفخانه‌های علاوگی با دستگیری صاحبکاران بنیاد گردیدند. شماره صنفخانه‌های فنی سال تا سال زیاد شده، آموزگاران بیشتر و بازآموزی فرا گرفته می شوند. از شعبه معارف سروران مؤسسه‌های تعلیمی آموزگاران دعوت به عمل آورده شد که به آماده نمودن خوانندگان برای اشتراک در المپیادهای فنی قبول به مکاتب عالی از طریق مرکز ملی تستی که بیانگر سطح تعلیم هم هست، تربیت معنوی آنها اعتبار جدی ظاهر نمایند و با والدان محصلین همکاری سودمند را براه مانند. مؤسسه‌های تعلیمی را برای سال خوانش نو به پورگی آماده نموده برای فصل زمستان آمادگی همه‌جانبه ببینند. در مشورت همچنین دیگر جبهه‌های اصلاحات ساحه تحلیل کرده برای تحکیم آن دستور و سفارش‌ها داده شد. چنین اطلاع می‌دهد دفتر مطبوعات رئیس شهر پنجکند. در فرجام مشورت به یک گروه آموزگاران فعال نشانه عنوان علاچی معارف و علم جمهوری تاجیکستان، سپاسنامه‌های ریاست معارف ولایت سوخت، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر و تحفه‌های خاطروی تقدیم کرده شد. برنامه جالب هنری صنعتکاران شهر انجام بخش مشورت اوگوستی آموزگاران بود. گزارش دلشاد حلیم و باباجان شادیف، اسماعیل جان خالف و طلبشاه تاشف. گروه‌های ترغیباتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند وابسته به موضوعهای مهم با ساکنان جماعت‌های دهات ملاقات و صحبت‌ها دایر نمودند. مطابق نقشه چاره‌بینی‌های ترغیباتی و تشویقاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکند با مناسبت 32مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 4 گروه تبلیغاتی سازمان داده شده است. یکی از گروه‌های تبلیغاتی تحت راهبری معاون رئیس شهر پروینه نقیبی با ساکنان جماعت دهاتی سرست سلسله ملاقات و صحبت‌ها را انجام داد. در این ملاقات و صحبت‌ها اعضای گروه کاری پیش از همه توجه حاضرین را به دستاوردهای جمهوری تاجیکستان تحت راهبری اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان دوام 32 سالی صاحب استقلالی شکرگزاری از وطن امن و آباد و همزمان دعوت مردم به کارهای آبادانی و سازندگی، استفاده عاقلانه زمین، ذخیره مواد خوراکه برای 2 سال، تربیت حربی و تندرستی جوانان، سهم گذاشتن در دعوت تیره‌ماهی جوانان، پیشگیری شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های اکستریمیستی و تروریستی و دیگر مسائل مبرم روز اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده همزمان به سوال و درخواست‌های اشتراکچیان این ملاقات جواب‌های مشخص دادند. چنین ملاقات و صحبت‌های گروه‌های کاری در جماعت‌های دهاتی سرست و خرمی برگزار گردید و طبق نقشه گروه‌های تبلیغاتی در همه 14 جماعت‌های دهات با مردم ملاقات و صحبت‌ها را اوید به مسائل‌های مهم روز عملی می‌سازند. گزارش عباس همراه‌زاده و اسماعیل جان خالف. تماشاگران عزیز برنامه را ادامه می‌دهیم. از طرف ریاست اگنتی مهنت و شغل اهالی در شهر پنجکند یارمارکه جایهای کاری خالی گذرانده شد. به ادامه موضوع توجه نمایید. با تشبث ریاست اگنتی مهنت مهاجرت و شغل اهالی در شهر پنجکند در نزد مرکز کتاب فروشی بخت در روبروی بازار مرکزی یارمارکه جایهای کاری خالی برگزار گردید. در یارمارکه مذکور جوانان و دیگر قشرهای جامعه اشتراک نموده بهر پیدا نمودن جای کاری مناسب با مسئولین کارخانه و مؤسسه‌های گوناگون دولتی هم صحبت شدند.
дар он аз 13 ташкилоту муассисаҳои дорои ҷойи корӣ намояндагон аз 12 ташкилот иштирок намуданд. дар ярмарка 246 адад ҷойи кории холии пешкаши сокинон гардид ки аз он 120 адад ҷойи корӣ дар нейрӯгоҳи барқии обии Роғун буд. дар натиҷаи ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ ба якчанд нафар шаҳрвандони бекори шаҳру деҳоти Панҷакент дар ташкилоту корхонаҳои гуногун ҷойҳои корӣ тавсия дода шуд. ҳамчунин аз ҷониби раёсат ба нафарони бекоре ки мехоҳанд ҳунареро аз худ кунанд курсҳои кӯтоҳмуддат тавсия ва онҳо ба курсҳои кӯтоҳмуддати гуногун ҷалб гардиданд. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Исмоилҷон Холов. дар фасли тобистон кӯдакон бештар ба бемориҳои дарунравӣ гирифтор мешаванд. дар бораи роҳҳои пешгирӣ ва ташхису дабобати ин беморӣ хабарнигорони мо гузориш омода намуданд. бо фарорасии фасли гармо бемориҳои мавсимӣ авҷ мегиранд. як аз бемориҳои сироятӣ шадиди меъдаву рӯда дар байни кӯдакон ва калонсолон мебошад ки барангезандаҳои дарунравӣ бактерия аз вирусҳое ҳастанд ки ба меъдаву рӯдаи инсон ба воситаи дастҳои ифлос мегузаранд. гурӯҳи эҷодии телевизиони Симо барои фаҳмидани бемории сирояти дарунравӣ дар шаҳри Панҷакент роҳсӯи беморхонаи бачагонаи шаҳр гирифтем. сартабиби беморхонаи кӯдаконаи шаҳри Панҷакент Муҳиддинов Шамсиддин оиди бемории дарунравӣ зимни суҳбат чунин гуфт. яке аз бемориҳое ки бо фарорасии фасли гармо дар байни кӯдакон ба назар мерасад, ин бемориҳои дарунравӣ ё диареявӣ мебошад. бемориҳои дарунравӣ ё диареявӣ асосан ба он кӯдакони сину соли хурдсол гирифтор мешавад. бемории дарунравӣ ё диареявӣ ҳангоми зиёда аз 3 маротиба ва наҷосоти обнок будан дар кӯдакон ба назар мерасад. бемориҳои диареявӣ ин бемориҳои сироятӣ мебошанд ки асосан ба воситаи кӯдак ба воситаи даҳон сироят меёбад. барангезандаҳои бемориҳои диареявӣ вирусҳо бактерияҳо шуда метавонанд. бояд қайд намуд ки ҳангоми гирифтор шудани кӯдакон ба бемориҳои дарунравӣ аз тарафи волидайн аз сабаби шинос набудани волидайн бо аломатҳои хатарноки кӯдакон волидайн ва наздикони кӯдаки бемор ба худмуолиҷакунӣ машғул мешаванд. худмуолиҷакунӣ ин яъне истеъмоли беасоси ҳар гуна маводҳои дорувории антибактериалӣ баҳо дода натавонистан ба ҳолати кӯдак ва бо вазниншавии ҳолати кӯдакон ба муассисаҳои табобатӣ муроҷиат намуданд. яке аз сабабҳои фавт дар байни кӯдакон ин бемориҳои дарунравӣ мебошанд. бемории дарунравӣ бемории мавсимӣ буда бештар кӯдакон гирифтори ин беморӣ мегарданд. дар бораи пайдоиши бемории дарунравӣ нишонаҳои он роҳҳои пешгирӣ табиб педиатр Караматулло Яздонқулов чунин гуфт. муроҷиат нисбат ба бемории дарунравӣ дар фасли гармо хеле зиёд шудааст. ҳамасола дар Тоҷикистон аз бемории дарунравӣ дараҷаи вазнин қариб 1500 нафар кӯдакони то синни 5 сола ба фавт дучор мешаванд. вазниншавии ҳолати бемории дарунрав ин беаҳамиятии волидайн мебошад ки дар хона худ табобат мекунанд ва дар ҳолати хело вазнин шудан ба беморхона муроҷиат менамоянд. сабаби истифода бурдан аз ширҳои сунъии худсохт ба монанди Малюткана, Нутрилак ва надодани шири модар ба яке аз сабабҳои асосии зиёдшавии бемории дарунравӣ гаштааст. дигар сабабҳо истифода аз соска, истифода аз бутилкаҳо ки онҳо дар вақташ таъмиз гардонида намешаванд ва тавассути резинакҳои он вирусҳо бактерияҳо ба организми кӯдак ворид мешаванд. асоси гузаронидан ин бемории сироятёфта мебошад ки тавассути қайкунӣ ва наҷосат ва тавассути истифода набурдан аз моеъҳои собунҳои моеъ, нашуштани дастони модар, ғизои тоза истеъмол накардан дарунравӣ зиёд шудааст. нишонаҳои асосии дарунравӣ ин дарунравии обакӣ зиёда аз 3 маротиба, қайкунӣ зиёда аз 2-3 маротиба, ҳароратбаландӣ, суст
گرفتن پیستان مادر، سوست آب نوشیدن، طبابت‌های آنتیبیوتیک حتما در داروروی استفاده بردن ممکن نیست، چون که این بسیار ضرر میرسونه، فایده نمیرسونه. والدین عزیز هنگامی گرفتار شدن فرزندشون به بیماری درونروی طبابت را در خانه حتما با محلول ریکیدرون آغاز نماید و هنگامی در نجاست سیاه علاوه با خون بودن حتما به دکتری منطقوی، به مرکز سلامتی یا به طبیب اولیوی مراجعت کنید یا اینکه دعوت نمایید. و طبابت خودخانه با طبابت خودسرانه گرفتار نشوید و آنتیبیوتیک را از نزد خود ندهید، چون که بسیار بیماران درونای وزن مراجعه میکرده در خانه با آنتیبیوتیک ها طبابت گرفته، با موادهای نالازم طبابت گرفتن که به حالتشان را باز هم وزن‌تر کرده و ما مراجعه کردن. هنگامی نبودن محلول ریگیدرون میتوانید در خانه خودتان تیار نمایید. طرز تیار کردن محلول ریگیدرون: در 1 لیتر آبی جوشیده شیرگرم شده 4 قاشقچه میده شکر اضافه کرده و نیم قاشقچه میده نمک اضافه کرده عرلش کرده از آن استفاده برده میتوانید. тавре табибон қайд намуданд волидонро мебояд ки гигиенаи шахсии кӯдаконро ҳатман риоя намоянд, тарзи дурусти ҳаёти солимро пеш баранд, кӯшиш намоянд ки ба кӯдакони худ хӯрокҳои серғизо диҳанд ва онҳоро пайваста ба варзиш талқин намоянд. гузориши Дилшода Ҳалимова ва Бобоҷон Шодиев. маъмурият, кумитаи иттифоқи касаба ва аҳли кормандони мактаби санъати бачагонаи шаҳри Панҷакент ба мудири қисми таълимӣ Аюбов Тоҳирҷон нисбати даргузашти модарашон Саидова Хосият андӯҳгин буда ба аҳли оила ва хешу таборони марҳум ҳамдардии амиқ баён менамоянд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба анҷом мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.